Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nawe makuru yagarutsweho none mu nyamakuru n'itangazamakuru bitandukanye. Mifotra yatangaje impinduka mu mikorere bizamini by'akazi ka leta. Na mu karere ka Gatsibo polisi yataye muri yomba abantu bane bitwikiriye ijoro bagatema abaturage. Polisi y'u Rwanda kandi yafashe umunyaliberia wahondaguye abasekirite kuri kaminuza. Mu karere ka Rubavu ho umusore wavugwagaho ubutinganyi yishwa atewe ibyuma n'uwo bararanye. Sadeke yiyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Naho Rubero ingabo za Uganda zafasha agace M23 yavuyemo. Perezida Ruto na Raila Odinga bo bagiranye amasezerano no guhurira muri guverinoma. Uwayoboye komisiyo y'umuryango umwe w'uburayi aremeza ko kwinjiza Ukraine muri OTAN byaba ari ikosa rikomeye. Naho Burusiya bwarashe misile 70 muri Ukraine. Abarenga 70 bo bapfiriye mu mirwano y'ingabo za Syria n'abashyigikiye Perezida Bashar al-Assad. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho na Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye. Kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazana gufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba nabahanga bakaba n'inzobere bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Minisitiri Nduhungirehe uganiriye na mugenzi we Bugereki kubirimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Abanyamahanga Olivier Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we Bugereki Georgos Gerapetritis ku ngingo zitandukanye zijyanye no guteza imbere umubano w'ibihugu byombi n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa Minisitiri w'Abanyamahanga yanyujije ku rubuga X yagize iti baganiriye ku buryo bwo gukomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we Bugereki nyuma y'umunsi umwe nabwo agiranye ibiganiro kuri telefone na mugenzi wa Repubulika ya Czech byagarutse ku kwagura umubano uriho n'ibihugu byombi n'ishusho y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibiganiro biri kuba mu gihe uburasirazuba bwa Kongo burimo intambara y'ihuriro ry'ingabo z'icyo gihugu rihanganyemo na M23 iharanira uburenganzira bw'abanyekongo, ikaba igikomeje n'ubwo hashyizweho uburyo bwo gukemura ibibazo hisunzwe ibiganiro ariko uruhande rwa Kongo rukabikerenza.
Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yo yatangaje impinduka mu mikorere y'ibizamini by'akazi. Iyi minisiteri yamenyesheje abashaka kwinjira mu kazi ka leta ko bagiye kujya bakora ikizamini cy'isuzuma bushobozi. Iki kikaba aricyo kizamini kizajya kibanza uwagize nibura amanota 50% akaba ari uzakomeza ku bindi bizamini icyanditse na interview. Itangazo rya Mifotora rivuga ko iki kizamini giteganywa n'ingingo ya 7 y'iteka rya Perezida ryo mu 2020 ryerekeye gushaka abakozi ba leta n'amahugurwa ahabwa abakozi bagitangira akazi. Mu rwego rwo korohereza abakandida, iki kizamini kizajya gikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga aho umuntu aherereye hose bitamusabye kujya kuri site y'ikizamini. Asabwa kandi kuba afite mudasobwa ifite internet ihagije kandi ari ahantu hatuje. Naho RIB yagaruje arenga miliyoni 31 z'amafaranga y'u Rwanda muri miliyoni zisaga 50 zibwa umushinwa mu Rwanda. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu 5 bakurikiranywe bya bifitanye isano n'ubujura bwarenga miliyoni 50 y'umuturage ukomoka mu Bushinwa, ndetse rubasha kugaruza miliyoni zirenga 31 z'amafaranga y'u Rwanda. Abatawe muri yombi ni Zayirwa Jean Marie Vianney w'imyaka 30, Havugiyaremye Innocent w'imyaka 37, Phineas Ndayishimiye w'imyaka 34, Habimana Rashid w'imyaka 31 na Ukwigize Obedi w'imyaka 30. N'ubujura bwabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Gishushu. Uko ari 5 bakurikiranwe bya birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, ubujura bukoreshejwe kiboko cyangwa ibikangisho n'impamvu nkomeza cyaha ku cyaha cyo kwiba. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yagize ati bakoze ibi byaha ku itariki ya 29 z'ukwa mbere 2025 ubwo ikirego cyatangwaga n'umugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubushinwa yaregaga ko bamwibye arenga miliyoni 50, mudasobwa ebyiri, telefone imwe, agatabo ka sheke na passport. Umuvugizi wa RIB yavuze ko nyuma y'iperereza hafashwe abo bantu 5 ndetse RIB ikabasha kugaruza amwe muri ayo mafaranga. Abafashwe bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye yabo yakozwe iregerwa urukiko ku itariki ya 19 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka. RIB yashimiye inzego zose ndetse n'abantu batanze amakuru kugira ngo abo bantu bafatwe. Icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo abo bantu bakurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 224 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko itarenze imyaka 10. Ubujura bukoresheje ikiboko cyangwa ibikangisho ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 168 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Kwiba cyo ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 166 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko itarenze imyaka 2 n'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Impamvu nkomeza cyaha ku cyaha cyo kwiba ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 167 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu yandi makuru, polisi y'u Rwanda yafashe umunyaliberia wahondagoye abasekirite bo kuri kaminuza. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafashe umunyeshuri ukomoka muri Liberia nyuma yo gushyamirana n'abashinzwe umutekano wa kaminuza ya East African University Rwanda. Byabaye nyuma y'uko amashusho y'iyo mirwano asakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umunyeshuri arwana n'abasekirite b'iyo kaminuza. David Ikechuku wari umunyeshuri mu mwaka wa mbere, bivugwa ko yari amaze iminsi yarirukanywe n'akanama k'ishuri gashinzwe imyitwarire kubera imyitwarire idahwitse. Kuri uyu wa gatanu rero Ikechuku yagarutse kuri kaminuza asaba ubufasha bwo gusubira iwabo, avuga ko yataye ibyangombwa bye. Gusa abashinzwe umutekano wa kaminuza bamubujije kwinjira, bikurikirwa no gushyamirana gukomeye. Aya mashusho muri kubona aragaragaza uwo munyeshuri n'abasekirite barimo umugabo n'umugore barwana bikomeye. Umwe mu basekirite w'umugore yagaragaye kwa hasi ariko nyuma za kwihagurutsa asubira mu mirwano. CIP Wararisi Gahonzira uvugira polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali yabwiye itangazamakuru ko Ikechuku yamaze gutabwa muri yombi kandi ko bishoboka ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ruzamusubiza iwabo. Yongeyeho ko n'abasekirite bakurikiranywe ku myitwarire bagaragaje kuko basabwa gukora kinyamwuga. CIP Gahonzire yavuze ko umuntu wese uri mu Rwanda asabwa kubaha amategeko hatitawe ku gihugu akomokamo. Iki kibazo kije nyuma yuko mu mpera z'umwaka ushize hagaragaye urugomo rwakozwe n'abanyeshuri b'abanyamahanga barimo abaturuka muri Sudani y'Epfo biga mu Rwanda. Icyo gihe polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko ibikorwa nk'ibyo bidakwiye kandi ko ababigiramo uruhare bose bazakurikiranwa n'amategeko. Naho mu karere ka Gatsibo polisi yataye muri yombi 4 bitwikiriye ijoro bagatema abaturage. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba itangaje ko yataye muri yombi abantu 4 baherutse kwitwikira ijoro bagakubita abaturage, abandi bakabatema mu karere ka Gatsibo. Tariki ya 4 z'uku kwa gatatu abaturage b'umudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Simbwa ko mu murenge wa Kabarore bavuze ko baraye batewe n'agatsiko k'abasore 5 bitwaje intwaro gakondo zarimo n'imihoro. Babwiye BTN ko abo bagizi ba nabi bagendaga bakomeretsa uwo bahuye nawe wese. Umwe yagize ati bari abantu 5 bafite imitarimba, ibyuma n'imihoro, noneho 3 bansanga mu nzu, abandi 2 basigara ku irembo. Nabonye bashaka kunyica ngerageza kurwana nabo ariko bankubita inkoni, umwe ahita ntema. Undi yagize ati baje umugore wanjye bamukubita inkoni mu musaya, ngerageje kumurwanirira baba bankubise umuhoro mu mutwe ngo ncike intege. Umugore yahise avuza induru barasohoka. Aba bagizi ba nabi bamwe muri bo barabamenye kuko bari bamaze iminsi mike bacumbitse muri uwo mudugudu. Igiteye urujijo ngo nuko nta kintu na kimwe bigeze baniba. SP Twizeyimana Hamdun umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu Burasirazuba yavuze ko urwo rugomo rwaturutse ku businzi ndetse bamwe mu barukoze bakaba batawe muri yombi mu gihe bakomerekejwe bo bajyanywe kwa muganga.
ati rwari urugomo rw'abantu basanzwe barwanya abanyerondo n'abaturage. Hari abantu bane bamaze gufatwa bari gukurikiranwa na RIB. Uyu muvugizi wa polisi mu burasirazuba yahumurije abo baturage bari bagize ubwoba bakeka ko abo bagizi ba nabi bashobora kugaruka. Yasabye abaturage kwirinda ubusinzi bukabije no kunywa ibiyobyabwenge kuko biteza urugomo, kandi avuga ko n'ababifatirwamo batagomba kwihanganirwa kubera guteza umutekano muke. I Rusizi ho umusore yararanye na mugenzi we mu gitondo amukozeho asanga yapfuye. Muhirwa Eric wabanaga na Iyakaremye Izayi mu nzu bamaranye amezi 2 babana, yabyutse akoze kuri mugenzi we Iyakaremye asanga yapfuye. Muhirwa y'imyaka 38 na Iyakaremye Izayi y'imyaka 28 bari bamaze ibyumweru 3 mu nzira mu mudugudu wa Gikombe mu kagari ka Kamurera mu murenge wa Kamembe y'akarere ka Rusizi. Mu gitondo abajyanama b'ubuzima baje kubaterera umuti wica imibu, agarutse mu nzu kumubwira ngo akureho ibintu babone uko batera umuti, amukozeho asanga yapfuye. Aba basore bombi bakoraga muri gare ya Rusizi aho Muhirwa Eric ari umukonvoyeri w'imodoka zitwara abagenzi, nyakwigendera Iyakaremye we akabashakiraga izo modoka abagenzi. Muhirwa Eric avuga ko uyu mugenzi we nta burwayi yamubonagaho uretse kuba yanywaga inzoga nyinshi, iminsi myinshi akaba yasinze cyane. Avuga ko yatashye mu masambiri n'igice z'ijoro araryama, ariko ngo ntiyamenye igihe mugenzi we yazi. Bisengimana Venuste umubyeyi wa nyakwigendera yabwiye Imvaho Nshya ko iby'uru rupfu rw'umwana we byamutunguye. Yagize ati inzoga zo yazinywaga rwose, nubwo hari bamwe mu bo bakoranaga bavuga ko arizo yaba yazize, nge sinabivuga, ntegereje biva mu iperereza n'isuzuma rya muganga, ariko ntawe nshinja ko yamwishe, nta n'ikindi nakongeraho, gusaba muduhe tujye kumushyingura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joye yavuze ko bidashoboka kuko habanza gukorwa isuzuma. Ati ndabizi ko urupfu rwe ruri kuvugwaho byinshi, cyane cyane mu bo bakoranaga muri gare ya Rusizi. Bamwe baravuga ko yabazize inzoga, abandi bakavuga ibyo bishakiye, ariko turabasaba gutegereza igisubizo kiva mu isuzuma rya muganga. Yihanganishije umuryango wagize ibyago, awizeza ko ubuyobozi buzababa hafi kugira ngo nyakwigendera ashyingurwe neza. Yasabye abaturage kujya bita ku buzima bwabo, bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze. Amakuru avugwa hano mu Rwanda tuyasoreza i Rubavu aho umusore wavugwagaho ubutinganyi yishwe atewe ibyuma n'uwo bararanye. Umusore witwa Bizumuremyi Eric uri mu kigero cy'imyaka 25 warucumbitse mu karere ka Rubavu wavugwagaho kuba umutinganyi yishwe na mugenzi we bararanye amuteye ibyuma mu musaya. Ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko amakuru yerekeye iby'ubutinganyi ntayo bahawe. Aya makuru yamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu aho byabereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Mbuga Ngari mu mudugudu wa Gasutamo. Umvuko bamwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru Bwiza babisobanura. Bimwe bari kubivuga mu magambo gusa ko ntago umuntu yari aramubona yuko ari umutinganyi ko gusa ngo amakuru yameze gutyo yo yaravugwa. Bakaba yamwishe amuhoye iki nk'amakuru ngo yamuteye ibyuma ariko ibyuma byo niko barimo kuvuga ko bari kumva ngo bamwishe ngo yamuzaniye inyama. Amaze kumuzanira inyama nyuma yaho rero ngo bamuteye ibyuma wamuzaniye inyama. Si byo bapfuye agataho ngaho, niba ari uko twumvaga yuko yafataga abagabo ku ngufu ko ntago twabihagararaho cyangwa ngo tumenye icyamwishe ngo ni iki. Ariko tuzi neza ko ayo makuru tugenda turi kuvuga gutyo kafata abagabo. Umvishe ko ngo yamwishe gute? Nkuko biri kuvugwa kandi n'abandi bakaba bibabwiye ni ibyuma ngo yamuteye ibyuma. Nkasanga ko ndi kubyumva kumva ngo mu masaha 5 gutyo z'ijoro ndiko ndi kubyumva. Kurwana habamo kurwana nyine, nimba bari bashwanye bapfuye amafaranga, nimba batari bayapfura urumva ntawe ubizi. Ikosa ryabayeho nuko yabanyamwiteye igisi bwa mbere akamutera n'icya kabiri, urumva afite amakosa. Nabyumvishe ngo n'umutinganyi, ariko nago tubizi ntitwari duhari. Uwuhe umutinganyi ni uwuhe? Uwo wapfuye. Ari kwemera ko yamwishe. Ariko akemera ko yamwishe ari kuvuga ngo yaraje kumwiba, bundi akavuga ngo yaragiye kumufata, urumva na makuru mazima twamenye. Uwineza Francine umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yahamirije Bwiza iby'uru rupfu, akomeza avuga ko ibyamakuru y'ubutinganyi atabihamye. Ati amakuru twamenye mu rukerera mu gihe cya saa 11 n'igice niho byabaye. Rero amakuru yamenyekanye ate? Hari abakobwa babiri bari baraye n'ubundi muri iyo nzu y'uwo musore, niho rero basohotse batabaza inzego z'umutekano, bahita rero bahura n'abanyerondo babaganiriza ibibaye. Abanyerondo bahise batabaza bafata uwo muhungu Gisubizo Elia avuga ko ariwe wishe uwo mugenzi we yari yasanga aho ngaho mu rugo. Inzego zishinzwe iperereza ziracyakomeje akazi kazo, ariko icyo bagaragaje niyo bagaragaza yuko uwo musore yifuzaga kugira ngo amwibe. Nta yandi makimbirane asanzwe yari azwi
bari bafitanye, ubwo ni ku makuru twahawe n'abo bakobwa twahasanze bari banaharaye ari nabo banatabaje. Iby'ubutinganyi byo ntabwo byigeze bigarukwaho cyane, kuko twagerageje kubaza abo bakobwa kuko abakobwa bamenyeranye n'uwo musore, batubwiye ko batamuziho ubutinganyi, ndetse n'abaturanyi barango batubwiye ko badasanzwe bamuziho ubutinganyi. Uyu muyobozi yaboneyeho gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe, buri wese akaba ijisho rya mugenzi we, ndetse bakajya bibuka no kwanzuza abashyitsi mu bitabo by'umudugudu. Niyo Gisubizo Elia we n'abakobwa babiri bari baraye muri uru rugo bahise batabwa muri yombi, kuri bafungiye kuri station ya RIB ya Gisenyi, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi, hakaba hakomeje no gushakishwa bene we. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000, ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 2,200 mu buryo bwiza, babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors, harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo cyicaro gikuru, ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 4086, cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.rawa. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Hanze y'u Rwanda, SADC yemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23. Abakuru b'ibihugu bigize SADC binyuze mu nama bakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga biyemeje gukomeza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba ihanganyemo na M23. Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, akaba nayoboye umuryango mu bijyanye na politike, ingabo n'umutekano, niwe wari uyoboye iyi nama. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi, Hakainde Hichilema wa Zambia, Uwafrika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Tshisekedi wa Kongo bari mu bitabiriye inama. Suluhu yavuze ko bazakora ibishoboka byose bagakomeza gufasha Kongo mu ntambara iri kurwana na M23, avuga ko ubufatanye bw'abaturage ba SADC n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeye. Muri iyi nama kandi bihanganishije Afrika y'Epfo, Kongo, Malawi na Tanzania batakaje abasirikare benshi ku rugamba bahanganyemo na M23. Intambara M23 iri kurwanamo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka 3 kuko yatangiye mu 2022. Kuva yatangira imaze kugwamo abantu benshi, abandi bakavanwa mu byabo. Naho i Lubero, ingabo za Uganda zafasha agace M23 yavuyemo. Umutwe wa M23 kuwa 4 wavuye mu gace ka Kageri ko muri teritwari ya Lubero mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru.
Societe civile yo muri ako gace yabwiye Radio Okapi ko M23 yavuye muri kara gace itarwanye mu gihe yari yarakigaruriye ku itariki ya 2 z'ukwa 2 muri uyu mwaka nyuma y'imirwano yisakiranyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu amakuru aravuga ko nyuma yo kuva muri Kageri M23 yahise ijya mu gace ka Kasugo gaherereye mu birometero 15 uvuye Kageri ndetse no mu birometero 50 ujya mu burengerazuba bwa centre ya Rubero. Radio Okapi yanditse ko ingabo za Uganda arizo zahise zijya muri ako gace M23 yavuyemo. Cyakora nubwo M23 yavuye muri kara gace kuri Societe civile yaho iravuga ko ifite ubwoba bw'uko imirwano ikomeye ishobora kongera kwaduka muri aka karere nubwo hashize iminsi hari agahenge. Naho Perezida Ruto na Raila Odinga bagiranye amasezerano yo guhurira muri guverinoma. Perezida William Ruto n'umunyapolitike Raila Odinga wamaze igihe kinini namurwanya bagiranye amasezerano yo guhurira muri guverinoma imwe kuri uyu wa gatanu. Nyuma y'isinywa ry'aya masezerano byitezwe ko Perezida Ruto akora amavugurura muri guverinoma yarigizwe n'ihuriro Kenya Kwanza akongeramo bamwe mu bagize ishyaka ODM rya Raila Odinga. Odinga numwe mu banyapolitike barwanyije Ruto kuva ajya ku butegetsi mu kwa 9 2022 ndetse yayoboye imyigaragambyo ikomeye imusaba kwegura amushinja kutagira icyo akora ku mibereho ikomeje guhenda. Iyi myigaragambyo yabaye iminsi myinshi yari ifite intero ya Ruto must go. Ruto agomba kugenda. Yangirikiyemo byinshi birimo inyubako y'ishyaka UDA riri ku butegetsi n'ibindi bikorwa remezo akomereka benshi. Nyuma yo gusinya aya masezerano Ruto yatangaje ko ari we wegereye Odinga amumenyesha ko amwubaha nka mukuru we amusezeranya ko azamwubahisha muri Kenya. Perezida Ruto yasobanuye ko nyuma y'amezi yabaye amatora yahamagaye Odinga amubwira ati wabaye umuyobozi w'ishyaka ryanjye wabaye mukuru wanjye uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana ndi perezida nshaka kufatwa neza kandi nzakora icyo bisaba cyose kugira ngo wubahwe muri Kenya. Guhangana kwa bombi kwarangiye mu mwaka ushize ubwo Perezida Ruto yiyemezaga gushyigikira kandidature ku mwanya wa Perezida wa Komisiyo y'Afrika yunze ubumwe kugira ngo Odinga atorwe nubwo yatsinzwe muri aya matora yabaye mu kwa 2 k'uyu mwaka. Perezida Ruto yasobanuye ko gushyigikira Odinga bitagamije kugabanya igitutu yari ariho muri Kenya kandi ko nta zindi nyungu agamije keretse guha icyubahiro umunyapolitike kubw'ibyo yakoreye abanyakenya no kwakira umusanzu we muri guverinoma. Naho wayoboye Komisiyo y'Umuryango umwe bw'Uburayi we aremeza ko kwinjiza Ukraine muri OTAN byaba ari ikosa. Jean-Claude Juncker wahoze ari perezida wa Komisiyo y'Uburayi yaburiye ko Ukraine idakwiye kwinjira muri OTAN kuri ubu mu rwego rw'umutekano kuko bishobora guteza intambara yeruye hagati yabo n'Uburusiya. Jean-Claude Juncker wanabaye minisitiri w'intebe wa Luxembourg yatangaje ko kwinjira mu muryango wa OTAN kwa Ukraine bishobora gukurura ingingo ya 5. Ingingo ya OTAN ivuga gutabarana mu gihe umunyamuryango atewe, ibyo bikaba byavamo guhangana mu buryo butaziguye hagati y'umuryango n'Uburusiya. Yashimangiye ko igihe cyose Ukraine izaba iri mu ntambara kandi kigabwaho ibitero idashobora kuba umunyamuryango wa OTAN. Juncker yabwiye itangazamakuru ati igihe cyose Ukraine kigabwaho ibitero kandi iri mu ntambara ntishobora kuba umunyamuryango wa OTAN. Uyu wabaye perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi kuva 2014 kugeza 2019 yanakomoje ku kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yishimira kuva kera Uburusiya na perezida wabwo Putin ngo ntabwo yatunguwe n'imyifatire ya Amerika isa nkaho ihuza cyane na Kremlin kurusha ibihugu by'Uburayi inshuti gakondo. Na umuryango umwe bw'Uburayi wananiwe kumvikana ku nkunga ugomba gutera Ukraine. Ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi byananiwe kumvikana ku nkunga ya miliyari 30 z'amayero yo gufasha Ukraine gukomeza guhangana n'Uburusiya nyuma yuko Hongiriya yanze icyo cyifuzo. Ibihugu 26 bigize uwo muryango byari byemeranyije kuri iyo gahunda ariko Hongiriya iratsemba ivuga ko iyi gahunda igamije gutuma Ukraine ikomeza kurwana kandi ibi bitandukanye n'ibyo Hongiriya yifuza. Viktor Orban, minisitiri w'intebe wa Hongiriya, yavuze ko bahakanye iki gikorwa kuko bifuza ko impande zihanganye zijya mu biganiro. Amakuru avuga ko nyuma yo iyi gahunda idashoboye gushyirwa mu bikorwa, umuryango umwe bw'Uburayi uri gushakisha ubundi buryo wakomeza gutera inkunga Ukraine uretse ko benshi bemeza ko bizayigora cyane ko na Amerika byari bisanzwe bifatanya yakuyemo akayo karenge. Naho Uburusiya bwarashe misile 70 muri Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zagabye mu gihugu cye ibitero bya misile n'utudege tutagira abapilote byangiza ibindi bikorwa remezo. Zelensky yasobanuye ko ibikorwa remezo by'ingufu na gaze bya Ukraine byarashweho misile zigera kuri 70 kandi ko Uburusiya bwanohereje drone hafi 200 muri ibyo bitero. Yavuze ko misile zaguye ku nyubako z'abaturage zirimo imwe mu karere ka Kharkiv bamwe barakomereka. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye kandi ko mu rwego rwo guhangana n'ibi bitero ku nshuro ya mbere ingabo za Ukraine zifashishije indege z'intambara za Mirage 2000 na F-16 bahawe n'Ubufaransa. N'ubwa mbere indege zo mu bwoko bwa Mirage 2000 zikoreshejwe muri iyi ntambara. Nyuma yaho mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize Perezida Emmanuel Macron asezeranyije Zelensky kuzimuha zigera Kiev mu kwa 2 k'uyu mwaka. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuyobora ibiganiro by'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya, Zelensky yasabye ko habaho agahenge mu kirere no mu nyanja. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov avuga ko ingabo z'igihugu cyabo zigaba ibitero gusa ku bikorwa remezo bya gisirikare birimo inganda zikora intwaro. Ukraine ikomeje kugabwaho ibitero nyuma y'aho Perezida wa Amerika Donald Trump afashe icyemezo cyo guhagarika iby'agateganyo inkunga ya gisirikare biturutse ku kutumvikana na Zelensky. Naho abantu barenga 70 bapfiriye mu mirwano y'ingabo za Syria n'abashyigikiye Bashar al-Assad.
Abantu 71 nibo bimaze kumenyekana ko bapfiriye mu mirwano yahanganishije ingabo ziri ku butegetsi bw'inzibacyuho muri Syria n'umutwe witwaje intwaro ushyigikiye Bashar al-Assad wakuwe ku butegetsi mu kwa 12 k'umwaka ushize. Iyi mirwano yabereye mu miji ya Latakia na Tartus ubwo ingabo za Syria zagwaga mu gico cy'abarwanyi bashyigikiye Assad. Umuryango wo muri Syria ugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu watangaje ko mu bapfuye harimo abasirikare 35 ba leta, abarwanyi 32 bashyigikiye Assad n'abasivile 4, abandi benshi bakaba bakomeretse. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo Colonel Hassan Abdul Ghani yaburiye abarwanyi bagishyigikiye Assad ko bakomeje gushoza intambara kuri leta, abasaba kurambika intwaro hasi. Bashar al-Assad yamaze imyaka 24 ku butegetsi muri Syria ubwo yatsindwaga n'imitwe yitwaje intwaro yihurije hamwe yahungiye mu Burusiya. Abarwanyi bamushyigikiye baracyagaragara mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Syria. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi mirwano y'ingabo za Syria n'abashyigikiye Assad niyo dusoreje hamwe mu makuru yavuzwe none mu nyamakuru n'itangazamakuru bitandukanye. Jye Jean Dodier Kanijabo ndabifuriza gukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.